igcine ngokubonakala imiphumela yokudayisa ka-Ali Mgube emgwaqeni. Nginibingeleleke ngiphinde futhi nginemukele namhlanje la ngaphansi kweYanda STK Media. Igama lami ngu-Ayanda Ngusabelo ngwakamhlongo phansi emsinga lapha engiqhamuka khona. Ngicela nje ukuthatha leli thuba leli ngibonge kakhulu ngani zakwethu kibo bonke abantu asebesubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel yethu. Uma uthi ubungazosubscribe kuze kube namhlanje siyakucela ukuthi wenze okulungile nokufanele. Usubscribe, ulike futhi ushare umndeni wakho kanye nehlobo zakho. Ungakhohlwa ke futhi ukukhuluma nathi kwi-comment section yethu ngazo zonke izinto ehlezi sikhuluma ngazo. Ngifisa nje ukuthi ngikudlalele naye i-video clip ye-video ka-Ali etrendayo lapha ezinkundleni zokuxhumana emva kokuba ade sebedayisile lapha emgwaqeni noma besaqhubeka ke ngani zakwethu. Bese emva kwalokho siyaxoxa malana ngayo le video lena. Ethe malini mangabe? Hey. Bekuni besixhaphaza umfisi. Bakufila abasho ukufila babo lapha. Yena uqhitsula wenzaka manje. Hayi no ngithi manje na uthutha imali ye-third party thina imali asiyenzi nge-third party. Yena imali siyenza ngokuvuka siyosebenza. Ah ukuthi hayi. Imali siyenza ngokuvuka siyosebenza yazi. Abantu bokudliwa izinyoka zabo. Manje mfethu asinanyonga, asinamagundane, imali mfethu sila ebantwini. Kumandleni babahambe basebenzele ingane. Kuye ukucoma ngeke bayisebenzele. Wasemuje? Manje uyasibambezela phela manje asiqoqele manje imali mfethu. Wenze njani manje? Hey kwasani umuntu ezesebenza umsebenzi. Hayi kulungile. Hey kabyami. Hayi. Abahleka abantu sisebenze. Abahleka abantu sisebenze. Oh sakhathala. Abalapha abantu sisuthe thina. Ibonakala kanjena ke imiphumela yokudayisa ka-Ali emgwaqeni njengoba abantu abaningi lapha ngesikhathi ubesaqala ubeke watrenda lapha ezinkundleni zokuxhumana emavikini adlule la kade khona bebonakala khona edayisa ehambe engenela yena emadolobheni ahlukahlukene la edayisa khona ama-CD yakhe. Abantu abaningi bebemgxeka ukuthi usephusha ama-CD akudala ngoFebruary indlala ixakile. Abanye beze bebuza ukuthi iphi ngempela le mali ayesho ukuthi iyangena inyanga nenyanga isishone ephi manje. Abanye abantu bebesho ukuthi cha u-Ali Mgube wenza kahle kakhulu ngokujwayelekile. Abantu abasukumela umsebenzi wabo nabawuthandayo bakhombisa ukuthi ukuthanda nabantu baye bemthande lo muntu lo bephinde futhi bemeseke uma ngabe efikelana straight kubantu noma efikela nje ngqo yena kubantu ebambela umsebenzi wakhe ngaphandle ukuthi ezelinde ukuthi kudayiswe etolo zomculo. Nalapho ke futhi abantu abaningi bakuvezile ukuthi cha engazi ukuthi kuyise engcono ukuthi bedayisele bona abaculi kunokuthi beze belinde ngoba ama-CD vele aseyadayisa emgwaqeni futhi adayisa ngenani eliphansi lokho futhi okungabenzela inzunzo. Thina ke siyafisa ngempela ukuzuvo lakho ukuthi ngempela abaculi bamaskandi njengoba behlezi benza abanye babo ukuthi mangabe bezokhipha i-CD ebiza abantu ebethi akuhlangane ndawana thizeni la azobe khona ekhipha khona i-CD kumele yini ukuthi begcine ngalokho noma kumele beqhubeke bedayisele bona nje straight ama-CD yabo bezenzele inzunzo njengoba sibonile nje igeza la kaMgube u-Ali Mgube ekwenzile lokho futhi ke kubonakala imiphumela yakho ukuthi ngazi ukuthi imiphumela yakhona mihle kakhulu. Ake sikhulume mayelana nalolu daba lolu ngempela ukusitshela ukuthi uthini umbono wakho mayelana nalendlela yokudayisa le esibone ngayo u-Ali edayisa ezinkundleni zokuxhumana. Kanti ke ngale kwalokho ungakhohlwa futhi ukukhuluma nathi lapha ezinkundleni zethu zokuxhumana ku-Instagram sikhona @ayanda_stk bese uthi lapha ku-Facebook ikhasi lethu ka-Facebook ayanda_stk_media kuze kube futhi nangokulandelayo kwengane zakwethu.